खुरुमजरी मियंग ताबिरिबा मयाम पुनमकपु तरामना ओक्सरी हौजिक अहानबदा हौजिक फाबुगी मरुवे पाउ पिजरी वास मिनिस्टर टीएस बिस्वाल उखरुल टाउन की लंबी की फिबम यंगसिनख्रे फेब्रुआरी था फाबुगी मनुंगदा लंबी सिम्मा लोइसिलगनी हौजिक मरुवे पाउ संदोना पिजरी उखरुल टाउन की हौजिक सेमलिबा लंबी की फिबम वास मिनिस्टर टीएस बिस्वाल नंगारांग हाकथेंगना चतुना यंगसिनख्रे खोंसत अदुदा मिनिस्टर हंदक सोशल मीडिया दा उखरुल टाउन की अकोइबदा सेमलिबा लंबी क्वालिटी कंट्रोल तौद्रे हाइना फोंदोक नरकपदगी हाकथेंगना लंबी सेम असी यंगसिनबने लंबी सेमलिबा नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ता क्वालिटी कंट्रोल तौरग सेमनना अकनबा पाउटाक पीखरे लोनना ब्लैक टॉपिंग तौरिबा असी अथुबा मतम लोइसिनना खंगन बसु लेरे इम्फाल उखरुल लंबी बीआरओ न सेमलिबा असी पेनिंगाई ओइदे लंबी सेमबदा मतम यामन लौदुना तपथरिबा असी अथुबा मतमदा बीआरओ गी ऑफिशियल सिंग कौदुना सेमबा लोइसिनना पाउटाक पीरगनी हाइखी लंबीदा अखोन लाखपदा थेंगनरिबा बीआरओ ना पाकप मतमदा थबक अदुगी मतिक अखोन स्लो ओइबा अदुगा क्वालिटी दा अखोन नुंगाइतबा खरा ngasi ngasi muksu thengnabase akoi hayeng mak natraga hangchit akoi BRO gi authority sing kaure har kanda akoi gi laidibu meeting tawre har kanda fana amadi hena akoi gi lambi ji thuna loisale har kanda praja mayam da kuchinaraga nungaina economically socially hena viable oiba aduga hena phagana bagi mong da akoi na sinjana bagi thorang achi akoi na decision lojare aduga lolna kulgi town da paikali bisu yam thuna loisalaga praja mayam da sinaraga amadi makha taba क्वालिटी दा कंप्रोमाइज तौदना अमदी अथुबा मतमदा अदुगा मागी हाइरेइबा अखोगी स्पेसिफिकेशन की मतुंग इन थबक सुनना बचो को NHIDCL के अथॉरिटीज दा ngasi मा अखोने मेसेज कन्वे तौरनी ना हाइबजी आइना थमनिंगबनी तांखुल नागा जिनचुंग लोमफांग की नेपालिक सुबह स्पोर्ट्स कम कल्चरल फेस्टिवल उखुल डिस्ट्रिक्ट की ngainga फेस्टिवल उखुल डिस्ट्रिक्ट की ngainga खुलदा वर्क्स मिनिस्टर टीएस बिस्वाज नंगारांग होगदोखरे रेस्पॉन्सिबिलिटी हाइब टीम दा थासिक तराग निपान फावबा सथगदबा फेस्टिवल असगी होगदोपगी थरमदा फुंग्यार केंद्र की एमएलए लैसियो अमसुंग डीसी उखलो डॉक्टर हामिद सिंह सरुक याखी तांकुल फरुप के नाथ के जगो इसे कयासु उठकी मिनिस्टर बिस्वाजना बीजेपी न लुसिंग सुंगसिनब गवर्नमेंट असिना सिंग अमदि तमद लैरिबा स्वथन लैरिबा मफम सिंग सेमगतुना पुन्ना समिननबगी पांदम थमदना लंबी थोंग फगतहनबा खुल अमगा फाउनब लंबी समनाहनब होनरी PMGSY गी मखादा नौना प्रोग्राम कयासु पाइकलगनी उखुल डिस्ट्रिक्ट के तोंगान लंबी सेमनब सेंटर द CRF ठाकरे अथुबा मतम लंबी सेमबा हौरगनी सोमदाल अमदि कासाइदा 33/11 KV के पावर सब स्टेशन अममम सारगनी MJ नरेगा के मखादा जॉब कार्ड पाइबस नमसा मसा के बैंक अकाउंट हांगदोपियो अमरमदा इंडिया गवर्नमेंट पाइकलिबा स्कीम सिंग मनुंग हंजिन लेबा खुंजा सिंग ममुताना खंगनन बा डीसी सिंग न होर्डिंग सिंग थेपियो मियामन सु गवर्नमेंट पाइकलप थबक थरम सिंग न मटिंग पांगबियो हाइखी सिंग सिमा कोइना mai lakte na tawri punamak se jing kudimak se solar ke plate loi thagat piyo 70% subsidy India government piri ado akoi pijage 30% akoina puthokadabni madu puthokadabdu ai power minister amu oina kunjigi awaba yenga mateng pangjige hajim ai hajage ba adugi matamda transformer mai chae adagi wire talle haibadu leraroi ngasi laamgani पैसा पीगे हायरंगनी लंबी सेंबीगे हायरंगनी इनोवेटिव थॉट मयाममा आई होदोम याई तबदबो मसीगी अखोई एक तबदबदि कनानो हायबो मतमदा विलेज त लेरिबा अखोई लीडर सिंग विलेज त लेरिबा मियो सिंग से सिना पार्टिसिपेट तबिद्रगदि ओइथो फुरुप अमगे सक्तम कन्नब होनबद नाथ अमदि सनबी योगतुना थंबा मथौ ताई हाना इसमगी हानगी प्रेसिडेंट एन राजेंद्रन फोंदोखरे वाफमसी सनापति डिस्ट्रिक्ट की सुमाई हरका खंगनबा फाइपुंग खुनौ सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन का मरी लेनेना महाना फोंदोखिबनी थौरम अदुदा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की SRD अमदि एजुकेशन की डायरेक्टर TI सिले एंटोनी एसम के जनरल सेक्रेटरी हेनी लूनी हानगे जनरल सेक्रेटरी ngasomi ramsang सुमाई विलेज अथॉरिटी के चेयरमैन S लकीसन अमदि लमदुगी मसक नाबमिये के सरुक याखी कल्चर स्पोर्ट्स लिटरेरी मिटकलोना पांथोखिबा थरम अदुदा डायरेक्टर सिले एंटोनी ना अवांग नोंपकी स्वथन लैरिबा मफम सिंग थाक मानना पुखतनबा NEC ना थबक थरम कया फाइखली तोंगान स्कीम सिंग की खुदोंग सबल लौदना सोथा हौरिबा खुंगंग सिंग साकोट अनब होनबदा मियाम ना मटेंग पांगबियो हाइखी इसम के जनरल सेक्रेटरी हेनी लोनी ना इसम निखतकिबदगी ngasi फाबदा सिंग मनुंग हंजिनबा लमदम कया मियाम ममांद पुथोक्तुना मकोगी अवाट अपा खंगंदुना लाक्री मदुगे माहिना कुल कयादा साकोट थरांगी ममी ताहनबा ngमख्रे मखा ताना सुहोना
hotnakigani haiki hanage president and rajendrona tongan tongan ba lining lizard lawkrabasu paumai sing namasagi nat amasung sadadi ngak tuna thamlamba asi laibok fabani forup asigi matau tamlabadi atopa kanglup sing asi masak tak pawana laiba sing asdi kanbang ngamgani isam gi makai ge su khulasigi awada pasap sana lengak takhangan gani haiki aduga khoi maidei di hindu sakhiba targasu ai culture se dum purga sakhiba ai culture preserve tawdaba aduna ai culture preserve tawdabuduna mar morkanda ngasi di pomai kanano atopoina uba tangkul kanano atopoina uba maidei kanano arga maidei atopoina uba smaina ai culture se preserve tawdabuduna ai khoi da yamna kanoma lappa adunga sidi pomai ki culture mangde aina tonganba saukhat lamgi dharma chalagasu tangkul gi mangde any lady but tribe khuding maki culture not jagoi amata mangde adu khoi maitei gi mangi aduna ai maram war kan dai na sarana mai o ki me kup tu dagi ai gi wakhal yamna shocking oiba ai gi achap phajaba culture leina kari gi ai na mi gi mi pan tang bra ha na khallaga ai matam du dagi hindu se to laga ai gi sanam he origin ai gi pomai gi sinau sina ningba ai gi tangkul sinau sina ningba adu ai kabui sinau sina ningba sanamai se ai ningkibuni Isam gi makai digi celebration committee da polam ko yatembang oina piki khulgi makai digi su lak deba sin khudol potam ki nat ke bazago isagi thorum kya su pangthok ki celebration asi kari gi dama pangthok pono amadi khungi awat apagi matang da hanagi general secretary ngason mi ram sang mafum kya thamlakli Akhoi Imphal dagi more than 160 kilometers salaga lairiba chume village chawkhat pa khrawat pa development khrawat pa government ki felicitation khrawat pa village asi grievances mayam taba matamda yamna outskirt oina leiba Manipur ki village hill village ni se akhoi khitang sarkarna mien tana yengbirabadi chawkhat pa managani haibagi wapam ama thamjaningi Pawan Yadav na Bisnupur district ki DC oina ngasidagi thabak puba hokre mini secretariat leba DC office ta hanagi DC Bobby Waikom na nonglakpa DC da sar sinaki hanagi DC Bobby Waikom na mahutamadi youth affairs and sports ki secretary oina promotion phanglakpada staff singa nungaiba phongdorok pagalwena na kaina bagi tharam amasu pangthokhi Infa Municipal Employees Union angarang dagi khongjang sangsin ba hokre union ke mihu sing amadi IMC ki authority ka thamanga ge tolop amadi December singni traga taret tagi taruk suba pe ge tolop kalwena na pigani hani yana ki buafam sing thabak oina pangthorok tabadagi khongjang asi sangsin kebani atopa municipality singina MJL thadra basu tolop piba yaraga IMC ki MJL thadabagi damak tolop pi daba angak popoi thawang asi Manipur government amisomi khai naidabra haidi hausi pagi marak thana atemna break ama Panacea Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Panacea Coaching Center gi oja sing na exam gi sem saba matamda support tawbiki amasung mateng yamna pangbiki. Exam tips, regular mock tests, suggestions amasung study materials sing yamna janaki. Class 10 thagadaba sing na makok thongba oina bagi damaktadi Panacea sing na amata ngaraba coaching center ni. Miyamna center sida thajaba thambi. Welcome to Salai Institute of Foreign Languages. We're giving you opportunity to learn foreign languages. Admission open for 6-month courses in Japanese language. Classes start from January 2019. Call us on 9962631124. Just walk in. 4th floor, MPCTC building, MG Avenue, opposite to New Lavas High School. Wangkai Ningthem Pukhi Mapal Laiba Career Nurture Center da lagliba January tang 15 dagi class 9 amasung 10 Boshem Science and Maths ki foundation course hojiragani. Class ki timing 5 PM to 8 PM. Contact 940224180 or 0385244949. To touch the pinnacles of success for your children, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in Education. Mama mapana machada piba ngamba khwaidagi chawba khudolsi ichabu mahi tamanbani. Slopeland Public School Khongjom, Northeast India da khwaidagi chawba amadi nanba boarding school ni. Slopeland Public School Khongjom da ngasimak admission tawiduna ichabu mahi tamanbiu.
Imphal East, West amadi Bisnupur District oina makhal khudingi apamba 2, 3 amasung 4-wheelers na chingbagi gari guarantor yaudana loan lawbiba yagani deposit toba numita apamba gari su pangbigani pambiba miyoi singna unabiu Imphal Finance Head Office Moirangkhom Loklaubung Branch Offices Pauna International Market amasung Bisnupur Bazaar Bisnupur Mayapuna maputhagasari makataba pau kharaga pizari Parvisana misigi asumba wayal fangalu amasung awang nompok miyam da kanglup naiba amasung hantane yengba lepu haina Karvi Student Association All Assam Manipuri Student Union KFC amasung Youth Forum for Protection of Human Rights Karvi Anglongna Kendall Thandana Solidarity with Kray Defugi Memorial Factor Rang Pangchu Kiba Thoram Aduda Karvi Student Association gi President Bizoy Bay Vice President Miri Zeng Kro All Assam Manipuri Student Union Karvi Anglong District Committee ke General Secretary ke Soboti Susaruk Yaki Imphal Area Service Committee of Narcotic Anonymous Namasigi Worldwide Fellowship Matang the Pamusinga Unaba Mifam Amangasi Manipur Press Club Pang Chokre Ngasi Pamusinga Unaba Ajuda Worldwide Fellowship member Hawaii Digi Tali Amasung California Digi Saint Amadi Imphal Area Gi Bungo Amadi Rokina Saruk Yaki Bungona Fongdoro Kibada Narcotic Anonymous Ki Oiba Body Asidi Sing Masama Panyakai Humdruida America Gi California da Hogdo Kibani Manipur Gi Onosuri Sing Masama Pan Maudra Aduwai Digi Imphal Central Jail de Leramba Drakulai Suraba Miyoi Ahumna Kolkata da Fellowship Yawasat Padigi Haudoro Kibani Hauzik Manipuda Tungan Ba Group Taraga Matui Lere Haukiba Sahiki December da Narcotic Anonymous Ki members Singi Obami from Amasupang Chokre Mefam Aduda members Sami Roma Saruk Yaki Haiba reposing promising the Powdum Ki Tauram Aduda Saruk Yaki Ba California Digi Sen na Fongdo Kibada Narcotic Anonymous Haiba Si Dragna Asoba Samasya Ama Ohelak Laba Nupan Draga Nupil Sing Oiba Sendan Tandava Purup Amani Fellowship Asida Tungan Ba Makalgi Pandam Trani Twigi Principal Amada Drakalai Turabu Simbo Drag Tigi Laptok Ananaba Spiritual Method Yamna Tungan Ba Sana Kanglon Sing Satanaba Honori Haiki. We try to deal with our defects of character by replacing them with spiritual principles in our lives and behaving in a more spiritual way, we think of as a spiritual way, by being more honest with people, by sharing love with people, by having more compassion. So Narcotics Anonymous is a daily program, and the steps give us the ability to deal with life on a daily basis. Ranglu amasung Thalko release tobagi Thoram Rulsang Kulsapi Karong the Pangchokre Thoram the IHALSK President NL Rolling Rungso Welfare Association President BS Ringling ANTAG President PS Zelngam Susaruk Yaki Monument Amagi Maikum Su Thoram the Hangdu Pagalwin and Anat Ku Eba Thoram Kiasu Udki Thalon Amadi Hangdep Subdivision Manung Sama Kul Kayamarum Isingi Awaba Mayok Nare Maru Oina Aina Amasung Tangnabakul Singda Noma the Tangai Fadana Sinagada Ising Sing Electre Vilas Authority Amadi Stip Singna Haizabadigi Aina the Labor Assam Rifles na water tanker Sinadna Kunza Sing Ising Yeli Mari Laina Ba Authority na Hiramasida Yang Sangwina Bapuning Sing Silakle January Taraga Mari drivers then Lakpada Maoist Communist Party na Manipur ge Sinmi Singi from the Yapa Pausel Pirakle Lopasig Standing Committee ge coordinators Kayongan Mangang Gisarol Amana Manipur ge Akak Nabas Sinmi Kangrup Ama Oriba drivers Mayam Loriba Taudang Rup Asina Awama Thakta Ikai Kumnabu Uli Manipur ge Sinmi Miyam ge Puwarida Sinmi Singi Damak Asiguma Numit Ama Kanduna Thamlamba Asi Manipur Communist Movement ge Onadi Saktok Saningai ni January Taraga Mari Manipur drivers Dena Lakpada Manipur ge Sinmi Miyam ge Mangal Amadi Mapangal here na Kankalakpa Orisano Hairi Hausi Rochilakpada Maruba Pau Amukahana Works Minister T.S. Biswajana Ukrul Town Ge Lambi Ge Pibam Yangsin Kray February Tha Fabugi Manung da Lambi Sembalo Silagani Hausi Fabugi the ISTV NETWORK Pau Matanga Sida Loizare Miyang Tabi Ba Mayampuna Makpusu Amukahana Kurumzari